تو آفیزی میکنی اون قسمو چی میگه؟ یه سخن کردن دلتی کشید یا که سوما دیده که او دیگشید هر جا رفت گپ را بخشید دل خون شید بیت خوب نشید ای بچه بچه ما تیا مهمون شا گفتیم نگفتیم با اخیرا گینو سه کنجا کنو خود چور کنجا تور پخته استی ای پاری چی کدی دلی مرا میبری چی نموجود و سهرای ای بچه او را بیچ خیلی کدیسته های خیلی حرام حلال در وقت من نمیتونم کم حرام حلال من میتونم گفتم میتونم من بیس پتون ازم بیس هرسین ما کی دلم می کفای درد و غم کش که برونه بزنه یعنی ببینیم که در این کار از دست تو همین کارا میبیاد که نه الو امیر تو چیکار کردی تو میدونی که بچه‌ها چند روز که بیکار خوبن کاری کارخونه موندگی ماشین پیدا کردی یگان شرکت رو گپزنان کردی که بچه‌ها رو از گرانیسا گذراند آخر حجتاشون رو تخ کردن لازم ها یافتم راستی گپ چند قدر بود در گفتگو همین گرانیت بهترین بدم و حتما بهترینش پیدا کردم کامفورت پلوس های کدام شرکتی کامفورت پلوس بهترین است به نهایت کمری 5 ماشینای زمانوی داره که به یگان کمبودی میرن گرانیت سر میگذرن میان دین یک بچه‌ها ما روی کدگی بدم رفتن 100 فوجا گرانیت گذشتن اومدن این خیلی باشد بچه‌ها رو سری وقت روان میکنیم شد من از تو زنگ انتظارم تستر حجتاشون رو گیرو بچه‌ها رو روان کن حتما نه یگان کمبودی نمیشه با حیات بومیرنگ ما تمام ملکه قدرت توانایی هنر خویش را نشان میدهیم امروز برنامه ما مهمان دارد ما عین حال قرار داریم در دهه گلیسای یعنی در ناحیه رودکی قرار داریم و امروز مهمانی برنامه ما یکی از آوازخوان‌های بسیار هم خوش صدا اونه که بسیار صوتش رو دوست می‌داره کلیپش رو هر دقیقه و هر ثانیه تماشا میکنید ما این سرآینده رو معرفی میکنیم و خودتون ببینید که در برنامه ما کی مهمان است ای بچه بچه ما تیا مهمان شا گفتیم نگفتیم با یکم بار قبیل استی نه دیم برای برای چی با اسب اومدی؟ برنامه شما خیلی دریق قشتاق میشه پس من بگیرم با بیام تماشاچیان عزیز بخش‌های جدیدی ما در پیش است و بیاید یک جای هنر و مهارت شهران رو در این برنامه خواهیم دید تماشاچیان عزیز این بخش ما از دیگر بخش‌ها با کلی فرق می‌کند در این بخش ما در نوار گاو رو می‌بینید و حاضر مهمانی برنامه ما خود علاقه پای بودید کی است می‌بینید که در حقیقت با گاو چیکار می‌کند یعنی امروز وظیفه زنانه رو اجرا می‌کند در حقیقت اون می‌تواند گاو جوشیده یا اینکه نه ما تنها بها دهنده از ما فقط تماشا کردن و مهارت او به بها دادن من اینا خاصی یکم بروستم گاو جوشیدگی نیست چی گفتنی که من هر روز گاو می‌جوشم یکم بود جوشیدگی نیست مردها اصلا به این کارها دست نمیزنن از بس که برنامه ما حیات بومیرنگ یعنی که رنگارنگ است شما در این بخش همین قدرت و ملکه و تواناییتون رو نشون دید که تماشابین حیران شود یکی بزنم چی بعد کی جواب میده بله سمی برام خودم رفته اینا کدام طرف رو میشه طرف راست میجوشی و چپ میجوشی یگو لباس زنانه بیارم هم که کار دومه مش میگن چی میگن؟ این اول ایش میگن ایش میگن اول خیلی چی میکنی بیالی تاقا جان چی میگن؟ هش ایش 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 اویسا چرا یا با لباس زنکی پوشی بیای که نزنه این گاو نمیزنه تشکی گفتم میمونه سیرش علاقه گفتن گاو نمیزنه فقط تو هنر تنشون که همین گاو رام شود تو کراچی گاو با خودش چند سوال داره که بچه چی کوکدی سر کدی توی مادر اینا بدیم برای چه پارتی آنها او برای چی ای همون
خاموشاک و پشویی که در آسمان دیده سیکام اونا رو میگردونن. میشه بس قاب Eres sana mı kapira? اونجا شد Eska kap. مش 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 Buradan. ای بچه Oxira bir çıkır kadistay. اخی بس کلمون باو خلیقا مش 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 O cachorro já surpresa. او پشوش سوپریسته İçine mi gel? بیا نکنمیش ها. یا بار دیگه اگر در حقیقت این دفعه ما تونستی بعد بخش انجام میکنی Araq kadın bak Gürcistan. اخبار پشون زده است بود روی که پاشا بود Kalnak mı? Bir şöyle içine mi gel? خل نکن اخی فقط بجوش تموم یا بار دیگه نگفتی hangi 10 متر عقب بشین اخی نزدیک بشی انا مخیر Bia bak Gürcistan. یا بار دیگه یا بار دیگه İyi. شپریس باری یا چکره رفته اخران برست که آودش میبروی Çiva zadestayı? اون که میپچی Ne? اوی سویسا ملایم کرا بود تو پچی دستی İra yagınamı maska mekran ha. اونا فهمیدیم که مسکه میشکن İn çiva xeyri mekana poşa? Ha? پشو قام دادیستن مالادیس یا تینی اخوایش هم خیس رازقا انا مخی او چومو دوتا میقفیدن Oo. انا Oo یه ana. تموم همین هم خودش برومدی Ha malades. یا تینی اخی Ha yaşa. نش ندارم Dora. Rustam. Baxdı دیگه ay. Tars harus ma. Araq در لرزه نمیدونم چی بگم. خیلی شما میگفتین خیلی برنامه میشه من لباسم معلیش میکردم یک دیم درجه چیزی به نبود دشوار بده اینقدر قیم بود اصلا تماشاگران عزیز شاید از این بخش برنامه ما شما حیران نشوید زیرا برنامه ما حیات بومیرنگ نام دارد و در اینجا مردها کار زنانه را به انجام میرسانند چون ما در دهه گلیسوی قرار داریم و در اینجا هنر و مهارتی سراینده خوش‌آواز شهرام عبدالحلیم را میسنجیم تماشاگران عزیز این را دیدید این را در قشلاق چی میگن شهرام تپک شهرام رو در اینجا میمونه یعنی که به دست پوشک رو میپوشد و انجام میدهد کاری هر روزه زنهای دهات رو اول شما چی به قبل کلوله کرده کلوله رو برده در دشت میتپه خو یگان بر نکدم به قدر زنهای دهات رسید من دست پوشک کار رو آغاز میکنیم مرحمت من یاردم نمیکنم طبق شرط برنامه ما هم از عذاب و هم زحمت خودت نشون میدی تماشاگران ما تنها بها میدیم و میبینیم که شهرام در این کار از عهده‌اش میبرد یا اینکه شرمنده میکنه رفتیم 1 2 3 اول خیلی غجمال کن اول یکم اینا میغاوجیم ها میغاوجیم نه سنگکوشا بخاطر پام لرزیده است نمیدونی اینا یکم کاروچی میغاوجی میغاوجی تپ تپش میکنی کلوله کن ولی اول کلا نمیکنی خیلی کلا میکنی ریسکی من قشلاق میرفتم تجربت بویا من میدیدم نه که نمیکردم من در قشلاق ینگام بودن ینگام میکردند خیلی میگرفتن کل ملوی میکنی میغاوجیش کاروچی رنگی خمیر بره خیلی مسرکاش اوس میکنی سنگ پانگشا خیلی دادرنی
ана у занбур қунғузуша чӣ кор мекунӣ? Ё дар дирни алов чӣ мешава? Хеле ов мешава. Сабой мешавад. Ира баъд хеле Иқамайда? охира ира баъд давҷа калон мекунӣ. Оли ира қисми як аиҷа ҷамъ мекунӣ, қисми ду давҷа баъд тапакш мекунӣ. қисми якба бояд шумо 3-4 та хеле вариант дошта бошед. Якта Биё сатилм бите агани ту. Ақаллан ёрдам бите. мана Нем сатил да мегирем, не хеле мепартоем, боам хеле кулула. ранге ки тамошобинон азиз аудаи кор мебароя. Дастош мечаспад ба ҳамин кор. бо мегӯӣ ки бори аввал карда истодаӣ. Не медидим, ростӣ намекардам. Медидим, мерафтим, ӯ мешиштам. боло ба боло профти уна дигараш мечаспад. Мон бичаспа, уҷа ба ҷидошон мекунем охе. Оҳо, доно ба худо. То тамошо ки баъд уҷа мекунем. дар барномаи пешин ман аудааш набаромадам рости гап. Хай ту дигаи ман ту дигар. Рустам Азимӣ, ман Шаҳром. Ма қишлоқ да кай охирон бор дар деҳа кор карда будӣ? Деҳа рафта будӣ? майда будем, ягон тақрибан чанд сол пеш буд, ягон 6 сол пеш буд, 7 сол пеш буд. Мерафтем хара мегирифтем, мерафтем чӣ мекардем? Барои говора, барои гов, барои чӣ мегӯянд, аловӣ мекунанд қишлоқ даку. ҳезум ҷамъ мекардем. Ҳезум ҷамъ мекардем, алаф медравидем. Мерафтем сип сиё шида будем. Сип сиё тақрибан чанд сол шуд? як 6 сол пеш, 7 сол пеш короче. Баъд дигар камтарак калон шудем. Баъд дигар қишлоқ мерем, ҳам мерем. ба фикрам 4 та Басаем. ҳамин 4 тара шумо омарда дар амуд дашт мекубед. Ёдам уҷа мерем, баъд 4 ёрдам дар кор нест? Не, бира аки оваридаи кор маҷбур мекунад. дар назари ту ҳамин корҳо осона ё қиин? Аки омӯхта бошӣ, осона. Не ки омӯхта набошӣ, қиин да вале мушкил. ба ҳамин занҳои деҳа ки кӯдак дар гаҳвора хамир пухта истодааст, бояд ҳама корҳо дастшон расад. бечоро аз удаи ҳамин кор мебаранд. мо мардҳо чӣ? берун аз дарем. Берун аз дар. аку як бор ба қадрашон мерасӣ? Мерасем, чима намерасем? ман ҳамин дар ҳамин ҷа Зан бува чун ҷони одам, қуввату дармони одам. тибқи шарти барном ҳамн куллоӣ ки карди ку начаспонда бояд. Боиҷа ҷидо мекуням хеле ба фикрам. бача ман гуфтам ки ӯ ядигариш мечаспад, хеле накун. ҳа Хай миқа метонам. ба фикри ман дар деҳоти хеле дар хок ва якҷоӣ намекунанд. Эра холан хокати алалаш мекунам? Намекунам, ҳам хаям дирим бигирим патта бикунам. кани якта ба фикрам мешавад. иқа сус меҷунбӣ. Раҳмат. бо талаб назанӣ ки дар рӯи ман пара. Бишина гирез. аллакай парида. Немера ҳама шахидум кардам. ҳамин қая? Ҳама шахидум кардам. тия забонат набоша гургон мехӯранд дар ҳамин дашт. охиранги ино секунҷа кунӣ, худ чоркунҷа торт пухтести. Короче, дар байни ҳамин қадар саргинҳо ҳамин саргин ба фикрам ки камтарак дигартарак аяби. Ира намекунӣ, ира кашол мекунӣ, дар ҷои мемонӣ места. худтон баҳо диҳед. тамошобинони азиз, ин бахши барномаи мо дур намеравем. худтон баҳо диҳед ва хулосаи худро дар комментария ҳатман нависонед. тамошобинони азиз, шумо дар бахши пешин ки тапаккунӣ буд аҳамият додед. Шаҳром чӣ гуфт? яъне ки ман дар деҳа кӯдак будам, 5-6 сол пеш корҳои деҳаро анҷом мерасондам. ҳамчен ҳамин буди 5-6 сол пеш. Шаҳром, ҳамин замини кушода дидӣ? ту бояд дар як миҷа задан дар ҳамин бахши барномаи мо ҳамиҷа тамом кунӣ. Ҳамаша тамом кунам. ва ҳамон аспе ки сувор шуда омадӣ ку, бо ҳамон алафҳое мебарӣ ва аспат метӣ. Ҳама ира я ҳафта маҷбур ма бишинам. як ҳафта хом мерӣ дар ҳамиҷа барномаро бояд ту аз удаш бароӣ. Короче, алаф бе таҷод бе мезанам мем бирёзӣ. Короче, қалаф медарем мебарем аспда метем мешава. ҳо кани Тамомша баъди сиёмка медарем. дост қабда гасегон бо. Ма пеш аи дравидан гуфтум ку. ин додара ки мо харитуя нигоҳубӣ Нигоҳ мекунад. мекунам. алафҳора майда дарав карда як дарза гирифта бояд берун барорӣ. Қабул. ба пеш гуфти гапо. Ягҷо мо навира ягон ҷо бизанем бисихемш беста. братишка худаш нигоҳ мекунад. Дай инҷа.
من بکنم با فکرم نه ایگو سر کنه ها با پای مرا نزنی با شهرام نگاه کی بسبرا نه نگاه کی جا پرای نگاه رستم باز من در بین 4-5 minut نگاه کنم چند تا خالی میشه اكو تو گفتنی که از اون کار میبری حوز میبینی اگر انگم تپکنیات باشد باوری داریم ات هم میبینیم که تپاکنی معقول نشی نه گاب نداره باید از تو یاد گیرم کنی رفتیم ها توزه دراو بوده کو تو با این درا باید تو فکرم که دایا ساعت کام جای بود میکنی هم مایده بود من کار میکردم در قشلو یه مالادیس کسانی که اگر که تماشا دارین علفای دراو دارین که زمینی کلان دارین کو شهرام عبدالحنی و حتما رئیست رفته علفاتون دراو میکنه زن اوفیزی بکن هم درا با هم زکات میگرفته روزی کاریش 70 تومان یا 40 سوم همون نمرای در اکرام دایی در بنویسونا چک میکنه یعنی که تو هم توی زکات میگیری هم تو دراو بود میگیری هم دراو پراو دیها به یک قشلق ها همش میگیره مرده که نه تونای کرورا الکه بلکه اون مرده اوخی مرده که در شهر خورده خواه کلان شده اینه مرد فقط سند سرود شد اوخی خیلی کره اگر که نتونه چی الکه ما در شهر اینا کلان شده نه که در مایداتی میره یکم بار میبینم دهقان بچه که با ساعت و با دستمانای با همه چیزا دراو میکنه در حالت ضروری چی بود؟ روا بود روا بود فکر میکنم کفایه جا اسبت گشنمون دویده کرده همین چیزا برده به اسب خیلی حرام حلال در روا که من هم میتونم کم حرام حلال من میتونم گفتم میتونم من بیس پاتو نزن بیس دیدین بچه دیدین توزه گیره یک ریشه نمونده مایده کدو وقتی منم بچه دهقان ره شهرام چیه بوده های مالاتیس های مرا میتونستم تو هم میتونستی 15 30 انا گیریو باتشی اسب شگات کو اوخی تو کجالا موندی بشی یا تو خورد هیچی خورا داد خیزخش داتیه بشی عقبش بشی این خور نیست این کجای همه خوره دی اونم میگه اون خور بیا بشی من خرم میکنم این خیلی نداره اگه اسبا ندارم چه بچه به انا رئیس کنش خواه تو رسمان چو بگو این نمیره برای چو میگن ها شما بوده این دوست هست چه دوست دارم چو کتی های کن این سودا در جون میریم ها میریم یه بی خیرست که بیا سر تخام کن اون اسبا و هم تنها غلطی در روی خورخ هست ما آغاز برای آخی تو آفیزی میکنی اون کسی همون چی میگه؟ تمام شهرام از اوده این شرط برآمد تماشا بینید عزیز حیران نشوید زیرا دیدید که هم دروید
ҳам дар тури хар бор кард ва ҳам гирифта овард ба аспаш алаф метиҳад. Марҳамат, аспа кани чӣ алаф метиҳад? вақте ҳамин бахша дар ту бовар кардем оғудаш биромадӣ ба тамошобин чӣ гуфтан мехоҳӣ? Қин будааст, осон будааст? Қинда. фикр мекунам 40-60% тамошобинони мо ҳамин корро мекунанд ҳама рӯза ва шаҳром низ дар ин кор худро санҷид ва қин будааст дар ҳақиқат? бештар чизаш қин буд? Харсворӣ? Кататса? Ҳамаш қинда. ҳоли бахшое дорем ки бо аз ин қинтар аст. Мерем далши. бояд ту сарбаландона иҷро кунӣ. Мерем. тамошобинони азиз пайгир бошед, боз бахши дигари мо дар навбат. шаҳром, саволи мо аввал аз ҳамун барномае ки пеш кардагӣ будем. Бисёриҳо гумон карданд ки дар ҳақиқат ҳамон барнома ба ростӣ буд, яъне ки ман хафа карда будам. Ҷангу ҷанҷоли мо алӯи ростӣ буд. нисбати ҳамун барнома худо гап зан. Сухан аз забони Луқмон хуш аст. Барнома дар ҳақиқатан рост буд. Мо бо Рустам камтарак гапамон гирехта буд, не ки ояндада бо ҳамаш 100% дурӯғ. Ин гап дурӯғ. Ин гап дурӯғ. Мо нисбати Шаҳром ягон ғаразам набуд. Фақат ин як ки пранк буда гузашт. ҳақиқата гап зан дар кор. бисёриҳо ҳақорат карданд, таҳқир карданд, биромаданд ҳар гап гуфтанд, ки дар асли ин асос надошт. хай майл дар асл асос надошта бошад. Чизе буд набуд гузашт. Айни ҳол мо бо Рустам дӯстем. дӯстӣ мо ҳеҷ вақт ба душманӣ табдил намеёбад. ягон бор дар асп пиштагӣ будӣ? Ҳо. чанд бор? Чанд бор? рост шагу солу чия? Ну пагади. Ну пагади. харгӯш. духтаре ки дар клипҳоят яъне ки як шуру валвала барангехт. куҷо шуд? гум шуд? махфӣ бимона хуба. Иншолло бол пайдо мешавад. Ҳама чира оянда мухлисо тамошо кунанд, бо хучон мебинанд. ҳар як навигари мо бо хабар бошанд, агар бо ояндада мебинанд ки киҷодай чӣ хели клипҳо мешавад. Шаҳром, сарпарасти ту кие ки ин қадар рӯз ба рӯз клипҳои нав, сурудҳои нав проварда истодаӣ? гап сари пул меравад. Сарпараст худам ҳамашида худам мекунам. Ягон сарпараст надорам. ихе бигирем сарпарасти асосӣ барои ман мухлис. Мухлис не мухлис дастгирӣ кунам. мо дар дастгирӣ мухлис мисол мо дар ҳамаи чи ҳастай. вақте ки тӯй рафтем, ҳамун маблағи тӯя гирифта дар як клипмон сарф мекунем. дар клипҳо мерава, дар дигар ҳамин ҷодаи санъат монда истифодааш мебарем. мегӯянд ки 5 панҷа баробар нест. мана бин 5 панҷа дар ҳақиқат баробар нест. Баробар нест. дар тӯйхона мерӣ ки унҷа 1000 нафар одам тамошобин аст. сурудҳои ошиқӣ месароӣ, чун сурудҳои ту бисёраш ошиқӣ аст. сурудҳои ошиқӣ месароӣ. ҳолате шудааст ки ягон нафар омада бошад, гуфта бошад ки бас кун. чизе ки бисёр мешавад, мо дар бисёр рух медиҳад. дар ҳамин тӯйхонаҳо мерам, ман сурудҳои тӯёна мехонам. дар тӯй мерам, унҷа чиста сурудҳои тӯёна мешавад. барои мухлисо, барои мардуме ки мисол ҳамун ҷода ҷамъ шидагиянд, ягон суруди ошиқӣ мехонам. ҳамун хела меоянд чӣ мекунанд ки мисол сурудҳои ошиқӣ бихон, тӯёна нахон. ҷои шидагие ки дар тӯй ҷанг шидагием. барои чӣ ки мо тра барои тӯёнахонӣ наовардем. мо тра барои сурудҳои ошиқӣ овардагем. тӯёна нахон. тӯёна ҳастай офизо пиранд. сурудҳои ошиқӣ табихон ки мо тра барои анами хачӣ овардагем. чун гап дар бораи сурудҳои ошиқӣ рафт, ба наздикӣ як клипи беҳтарини пешниҳоди халқ кардӣ ки суруд аз дилнишин баромада буд. метавонӣ баҳри ҳамин тамошобини мо 4 мисли ҳамонро замзама кунӣ ки дар тори асп як кайфияти ҳамонро баръало ҳис кунем. лаҷома сар мехонем, барое ки хеле ман мехонам, омӯхта дидам, дастом хеле мекунам. лаҷома сар метем, баъд мехонем. ای پری چی کدی دلی مرا میبری چی نمو جادو و سحرای ای بچه ها را بیچ خیلی کدیسته های
یا سخن کردن دل تکاشید یا کس اومدیده کی او دیگه شید هر جا رفت گپ روک شید دل خون شید بیت خوب نشید تیره خنده هاد نمیره و یاد گم نشید سرخی لب بود میگفتی تمده درد دوم میگفتم دردم نه تی تمام تیره گپ بودن در دل همیشه یادیت همیشه فکریت در دل در خیالیت ای پاری چی کدی دلی مر او را بی خیلی میکنه به خدا همرا تو برعکس میکنی چی خیلی میکنی گوشاش جومیده سمی میخوام میکنه چی خیلی میکنه درباره عشق کیفویا با فکر این کارو من نمیکنم من موندم نشدم در این کار هنری شهرام رو میسنجه شهرام دیدی همین راه را همینجا شبن میریزن مردم تو باید قطار خلق در همین کار سرم گذاشته باشی یعنی چی کار میکنی لاپودکا دیدی لاپودکا عربه دیدی عربه یک عربه پر میکنی و 10 متر جو برده میریزی هموار میکنی کنی ببینیم که در این کار از دست تو همین کارا میبیاد که نه شهرام عوده کار برآمد ما با شهرام همه وقت در یگان جای بهترین رفته صحبت میکردیم غمش نمیدادیم به قوله و در اینجا دیدید که چی خیلی گنیت کردیم عذاب کشید رنج کشید نه که در برنامه ما توانست که هنرش رو نشون دهد قضاوت از شما خود بها دهید و میگذاریم به انجام برنامه حیات بومیرنگ تنسیت خاطر جمع و همه خوشبخت باشید تماشا بینید زنده و سربلند باشین